ێریشên Tirkiye بۆ سەر عێراق و هەرێما کوردستانê tewera civîna ne asayî ya civata ewlekariya ser bi neteweyên yekbûyî ye ku îro li New Yorkê tê kirin. Civîn bo wê yekê dibe ku roja şemiyê bi tometa topbarana gundê Perexê got bû sedema kuştina neh kes û birîndarbûna 26 kesên din. Iraqê li civata ewlekariyê gelî li ser Tirkiye tomar kir. Tirkiye red dike ku wê ev êrîşa xwînrêj kiribe. بەشێکیش پەیوەندی بە سلاحەکە و ئەو سلاحی کە بەکارهێنراوە. لێ وەزیرê dervê ya Iraqê Fuad Husên di hevpeyvîneke taybet de ji Rûdawê re got berpirsên serbazî yên Iraqê gihiştinê wê encamê ku ev êrîş ji aliyê artêşa Tirkiye ve hatiye kirin. خبرای عسکەری بە ئێمەیوت راپۆرتەکەیان باسی چەکێکەکەن کە 155 ملیمە کە جێشی تورکیە بەکاری دێنێ لێ. باشە ینی پێشتر جێشی تورکی بەکارهێناوە بەڵام ئەوە تورکیا بووە ئەو ڕووداوە تورکیا کردوێتی ئەو معلوماتی کە ئەوان باسیەکەن بڵێ. بریارە پشتی civîna civata ewlekariyê li parlamentoya Iraqê komîteyên peywendiyên derve û asayîş û berevaniyê raporekê bo wergirtina rekarên pêwîst e beramberî Tirkiye û hêzên pekekê amade bikin. لە تەوسیاتە بۆ نمونە داوا ئەکات کە حکوومەتی عێراق ڕێکاریەکانی لە ڕووی سەربازیەوە چی بن و لە ڕووی دیبلۆماسیەوە چی بن ئەو ڕێکارانەی کە بەرامبەر بە نوێنەرایەتی تورکیا کە لێرە خۆی لە سەفارەتە بینێتەوە بگیرێتە بەر و جا لە هەوڵەت دیبلۆماسیەکان ڕێکارە دیبلۆماسیەکان لە ڕووی ئەمنیشەوە دەبێ ئەو بڕیارانەی کە پێویستە حکوومەت پێویستی بە تەفویزی پەرلەمانی هەیە بدرێ بۆ نمونە دەرکردنی هێزی بیانی جاچپەکە بێ یا تورکیا لە خاکی عێراق. Di civîna îro ya civata ewlekariyê de got bi beşdarbûna wezîrê derve ya Iraqê tê kirin. Biryar e li ser binka û baregehên Tirkiye û êrîşên wê bo nav axa Iraqê û Herêma Kurdistanê got û bêj bên kirin. Li gor Wezareta Berevaniyê ya Iraqê zêdeyî 105 binka û baregehên Tirkiye li Herêma Kurdistan û Iraqê hene. Ev nexşe piştgirêdan bi wan zanyariyên ku serokatiya Komara Tirkiye belav kirine cihên wan binka û baregehên vî welatî pêşan dide. Li gor wezîrê derve ya Iraqê tirê keftinek an bingeheke yasayî bo hebûna wan pêgehên serbazî yên Tirkiye nînin. Belku tişta ku hebû rêkeftina sala 1984 bû di navbera wezîrên derve yên her du welatan ê wê serdemê de. Tenê jî bo dema yek salê bû ew jî bi kûrbûna 5 kilometreyan rê bo hatina artêşa Tirkiye dabû.